Puin sarili tamo, magumpisa na ing banal na misa. Maya pagat panapon po. Pagmasusyan tayo po ngeni ing 25 Domingo ning karaniwan a panahon. Talakad tapo at makiyabe kim pamagkanto king dalita pamuklat. King lagyoning ipa, ang poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios ating pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At keka ang timurin. Kapatad, nasana ning Ginu ing magyasa tangan. Abalutangan ing anggang makakayap kay katam. Sumulong king kabyasnan, lalong-lalo na king kay katang biye espiritual. Dapat dakala pinandit ing etala si kasuring turuna, etala apapansinding paralan ning kayang pamanagkat kay katamong sumulong king kabanalan, manyawat ang pakalulu keya. Yakas tayang ining biyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyayaliwang kapulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo,
At kaya kayo kapatid, ingipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamo. Kaniting misa ya betalak ng kagatang panalangin ding kapatatang magpasalamat ding pamilyang manuknangan king Barangay Santa Monica, antimurin ding Chapel Pastoral Council officers and members na ning Barangay Santa Monica, lalong-lalo na ring pamilya dari Sally Sampang, Carmen Aguirre, Vilma Di Macali, Feliciano at Imelda Mandap, at Adelaida Estacio. Pakipangaditala naman ding kapatid tamong Mayang Ubie, di Esther Nelson Norma, Eltidio Serviliana, Rogelio Rafael Remedios Angelina, Dolores Ernesto Renato Sr., Elpidio Norma Charmaine, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. O Diyos, say pami, mitno kang kamulob kay kaming taong mayna at dimut akagiwan, at lalong mayanalob karing anak kamalati, karing alang agyo at mapakumbaba. Saupan mo kaming tanggap king mayap mong balita,
pagkaluban mo kami namang matang mitmong tulang manakit king misteryo ning kekang degolan at lugod. Ban ama namiya ing kayarian karin banwa. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ni nga mano. Pamamasang ibat, king libro ning kabyasnan. Di nga lang Diyos, ngara ka rin karelang sarili. Tara, tambangan tayo yung taong banal, uling makalingas nga siya king kaya katamong daraptan. Pagi nakita na katamo, king pamaglabag taking kautusan. At sa sandalya na katamong magtaksil, king kaya katang pangayanad. Lawan tamo nung tutupin ning kayang sasabyan, albentapin nung naning malyari, king kawakasan ning biyena. Nung taong banal, anak nepe ning Diyos, paniga nepe ning Diyos, at iligtas ne king kamwa ring kayang kasalang. Panyubukan tayo, king sengilan at king pasakit. Nung noyapin antiga na ka, batang akit at batang patutuanan, nung mapibabatayapin. Parusan taya king karine-rine kamatayan, uling ka nung may paglualuya, agpang king kayang sasabyan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingino sa panako. Inginu sa panako. O Diyos ko, linaning lagyo mo, ligtas mo ko. Pamingwa mo ko, king kaypayan mo. O Diyos ko, pakiramdaman mo, yung panalangin ko. Tingiran mo yung kanakong paligapo. Inginu sa panako. Uling lubusan dako, tintaong palalo, yapan mo. Inginu sa panako. Pamamasang ibat kinsulat ng Santiago. No ka rin man magari in pangarirya at pansariling nasa, karin mo naman in kaguluan at yung miyayaliwang uring dewakan. Dapat in kabyasnan, amani batan kin Diyos, mumunang dili at inyang malinis sa pembiyebye, malugudyo kin kapayapan, magana kayo, at mapanipindi. Kitmang niya king pamaglunos at mayap adapat. Ebyasang mga biran at eya mapagkunwari. Ingkayapan niya imbunga na ning kapayapan. Asasalbog daring taong malugod king kapayapan. Nanuhin panibatanin sablang pamipate at pamikontrang laltobusan niyo. Aliwa dete ring bunga ning pamitan ng katawan nyo. Aalang patugot magalsa laban king pangatawyo. Ating kayong guri, dapat ang tinaning na malyaring niyabiyake kayo, makasadya kayong makamate. Ating kayong pagimbutan, ang tinaning elo agyong pakyabutan, inya ni kontra kayo, at ni pate-pate. Ala kaya kayong bagay buriyo, uling eyo adwan iti kin Diyos.
at nung adwanyo, at eyo tatanggapan, insangkan, uling impara sa nyo marawak. Manyawad kayo, karing yayaliwambage, para gamitan nyo, muking sarili yung tula, ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po ngeni, ing maya pabalita. ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus at dingkayang ngalagad kinuldas laking bundok at linabas la Galilea. Jesus enaboring pabalo nung nuyakarin, uling kasalukuyan nung tutururing kayang ngalagad, nga nakarela. Inganak ning tao, manabuya karing gamat daring makamate kaya. Makanyan man kay batning at lungaldo subliyang miye. Era ay tinjan ing kabaldugan na ning sinabi na, dapat tatakot ng ikotang kaya nung nano. Dinatang la Capernaum at inyang atino bale kitang nakarela. Nanong piyarguan nyo kabang dalan, dapat tela bubulad uling kabang dalan piyarguan da nung ninuing marangal dili. Linukluk ya kanitay Jesus, inaus no ring labingadwang ngalagad at nga nakarela. Ninuman itang bisang munang dili, paytauliya, at maging talasuyo de ring sabla. Tinait ni ing meto nga malating anak at delane king arapanda, kaybat kinaul ni at sinabi na karela. Ninumang tanggap king meto nga malating anak king lagyuko, ako ing tatanggapana. At ing ninumang tatanggap ka na ako, aliwa mo ako ing tatanggapana, nune patina itang mitubod kanako. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa agat panapon po, Maya pagat panapon po amo. king kekatamo pong biye, nung bisatang sumulong, kailangan pakibaluan tamo ing dapat tang abalo. Halimbawa, nung bisa kang sumulong king kekang kinabukasan, ngarapin ding pengari karing anak da, mag-aral kang masalese. Samasnan mo ing pamag-aral mo. Wuling ing pamag-aral mo, ngarang sasabi, yang pamagsadya mo para king masanting mong kinabukasan. So, kailangan pakibalwan mong masalese nung nanuing kursong buri mo. Pangkanita, ika maging matagumpe ka king kekang biye. Antimurin, nung babalak na kang makyasawa, antimo bilang meto nga dalaga, bisa na kang makyasawa, mumunang isipan mo, yapining makasadya na ko kaya, king biye talasawa, o pota ingugali ko, eya pa ready para king biye talasawa. So, nung ingugali mo makaredy ni, then, siyempre, pag-aralan mo yung dapat mong pag-aralan tungkol king biye talasawa. Kailangan
balo mo, ing obligasyon mo bilang talasawa. Alway tang kabud mo niya liban po tangkay sisisi kabandan tawli. Burimeng isubli ing meging asawa mo. Anya kailangan pakibaluan mo ngan, ing dapat mong pakibaluan. At syempre, baka ba mong abalo, kakabud mamasa, mula kabud babasan ding aring articles tungkol king biya talasawa nun mangutang ka karing talasawa. Detang masayang talasawa, detang migtagumpe king biyarang talasawa. Then, sigurado expert la king biyara anting talasawa. Anya, nakalabalong ikuwento ke ka tungkol king biya talasawa. Nya, kailangan mangutang ka. Pakibaluan mo ing dapat mong pakibaluan. Bang kanita, maging matagumpe ing biya mo bilang talasawa. King katang ebanghelyo ngeni, Yesus anting mituturo, metong niya kasing pisasabyan ketang milabasa na Domingo, ing identity ng Jesus. Nya, according to analysis, in chapter 8 ng San Marcos, king kakatang ebanghelista ngeni, yapin ing start, ing umpisa na ning second part ning ebanghelyo ng San Marcos, ing kwento tungkol king malapit na ng tanggapan taluktok ning kayang misyon. Anyakit nan nala, nino ako ag pangkaring tao, nino ako ag pangkekayo. Kit nano ring alagad na nung atatanda na niya last Sunday. Kay ba't ngeni nga ng Pedro kay Kristo. So, king ebanghelyo last Sunday, at inyang sasabyan nga na yakano tiro nala. So, inumpisa nung tiro ring alagad na. So, itang last Sunday, it is the beginning of the teaching of Jesus. Tuturuan na ring kayang alagad. Check tayo po yung ebanghelyo last Sunday. Nga na ning ebanghelyo last Sunday, kay ba't nang sinabing Pedro king Jesus, king Kristo? Kay ba't penabili na nalakan ng era panyabyaniti kanino man? Ang second o next paragraph, o ini po yung intro na. Pigmulan na lang tirong Jesus ding kayang alagad. So, starting last Sunday, in chapter 8, yapining pamanuro ng Jesus karing alagad na. Pigmulan na lang tirong Jesus ding alagad na. Ngayon balo yun ang ako'ing Kristo, ako'ing talapagligtas, o iniing taluktok ning misyon ko. Nganin mo rin ang sabyan. Nano ito, nga na, sukat yang dumalan dakala kasakitan ng anak ning tao. Isakwil daring makatwa na ning balen, ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba. Papatere, dapat king katlungal do subliyang miye. Kaya ning ebanghelyo tamo, king last Sunday, ay ita, tinuto jay Pedro, ay niya inaus ng Satanas Jesus. Ngini, o iniing lesson, rekwa, ing mumunang lesson last Sunday, yapinitang tuturo na la na nung talagang nasa yung tuki kanako, anting kakong alagad nga ng Jesus, kailangan adwala mo ring requirement na last Sunday, payalyaning sarili at pusana ning krus. Uling iting talagang taluktok ning kayang misyon. So, ing misyon na ban ring kayang alagad makasadya lang maging makasadyang mamusan ka ring krus at talagang maging martir para kaya, para kang Jesus. So that was last Sunday. Ngayon, ikikakatang ebanghelyo, o ininin naman ng intro na ng ebanghelyo tamo, chapter 9, nga na, Jesus enaburing pabalo nung nuyakarin. Bakit? Uling kasalukuyan nung tuturo ring kayang
alagad. Chapter 8, last Sunday, tiro na la, inumpisa ng tiro. King kakatang Ebanghelyo, kasalukuyan nung tuturo na naman. 2 Kings chapter 9, ning kang San Marcos. Naning tuturo na. Inulit ni itang sinabi na last Sunday, o ning in-emphasize detang makamate kayo. Nga na, inganak ning tao, manabuyak, karing gamat, daring makamate kaya. Sinabi ring eskriba, pariseo, makatuaning balen, sinabi rito, basta't sinamarize ni. Kaybat nga na, makanyan man, kaybat ning atlungaldo, subliyang niya. In reaction daring alagad, era aintindihan ning kabaldugan ning sinabi na. Dapat, tatakot lang mangutang. Ere boringkot na ni Jesus, marinela o tatakot la. Yan. In-emphasize na nitang lesson. In problema, ding alagad, ere pa'y kwa. Anyang karasdaking bale, lintoy itang ere pintalagay kwa, ing sasabyan ng Jesus. Uling kitna na lang nga na, nanong piyarguan nyo kabang dalan, pekibat da, o ay lamekibat, o ay labubulad, uling kabang dalan, piyarguan da, nung ninuing marangal dili. Kaya English translation, they are arguing who is the greatest of all. The greatest of all. Ninuing the greatest karela. Siguro may papagmayabang lang. Ako, anang Pedro, ing the greatest ke kayo. Erekwa. Samantalang ing pangamesiyas ng Jesus, ing simbolo na yapin ing kamatayan king krus. To serve, to offer one's life, iting ing kayang misyon. Kabira-bira, ing pansinda, yapin ing mirangal niya nga ng Jesus, tiro na ning masalese karela. Nga na, ninuman itang bisang munang dili. Buri na sabi, ninuman yung bisang maging greatest, maging marangal, pay tauliya at maging talasuyo de ring sabla. So iting teaching, in teaching to be of servant to others, to be of service to others, maging alipan ka karing aliwa, and that is becoming great in the eyes of God, maging marangal kaking panimanman na ning Diyos nya. Buri kaya pong emphasize kini ing pamanuro. Dakal ya buring ituroy nga pong ginukay katamo. Aswerti tamo, tuturwana na katamo. Buri nakatang ituro bang kanita salese tamo. Ban maging maayos tamo. Di ba? Itangat pag nasan tamong sumulong king nanumang larangan king biye. Anya, Yesus mo talagay makabalo ka rin. Yang makibalo king ega na gana. Ing importante mo yapining kutnan taya, ya mismo turuana nakatamo. Halimbawa nganing panahon na ning pandemic, nano mo kaya ing lesson at tuturo na kay kangeni? Nano ing papabalo na kay kangening panahon ning pandemic? Netong po sigurong suggestion bang kanita, abalo mo ing lesson sa buri ng pabalo kay kani nga pong ginuya pinitang balang bengisa no, akakwata mong mga di at kilob na ning kegatang pa mga di, iyabi tayo itang examination of conscience. Let us examine our conscience every night before we sleep. At sigurado ko abalo tayo nung nanuyang mensahe na ning Diyos kay katamo. Etamo pumika ko nung mangutang kayo. Examine our conscience and ask the Lord what He wants to convey to us. Etalapak yapusan ding alagad, tatakot lang mangutang kang Jesus, king era aintindihan. Nung emo aintindihan ning malilyari, mangutang ka kaya, at paniwalan ko,
pakiramdaman ako, pakibatan ako, kapamilatan ning kekang pamanyuri, king karanasan mo. Amen. Amen. Sasal pantayaku, King Joseph, pang mayupayang mayupayang tutu. Linalang King Vanuatu, at kang Yeso Kristo nga anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katungaldos sinubliyang mebye, pepay tasyaban mo makaluklok wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alanangga. Amen. Panalangin ning balen, kalupan ng Jesus, kapamilatan ning pamaglugod at pamanalangin para karelo, ibilitala ring kalulo, ding mapakumbaba at ding sablang susuyo busal tamo. Ngatang manalangin, Ginu kekake manalig. Ginu kekake manalig. Para karing maulang dili king Santa Iglesia, ban sumuyulang mitmong pangatagulaling at elalawe mababa karing may nang dili, ding kalulong dili, ding mesugat king be, manalangin ta king Ginu. Ginu kekake manalig. Para karing mayupaya ni ting yato, ban mi ka masabala tungkol king katuliran, king dangalan at king mayapdang kabilyan, ding mababang dili karing mipagkatiwala karelo, manalangin ta king Ginu. Ginu kekake manalig. Para karing magobra karing social welfare institutions, bana pagkalubanan dong tuknangan at dakal alugod ding ulila at ding misakwil o mipaimburisan anak, manalangin ta king Ginu. Ginu kekake manalig. Para karing gaganap king pika mababang obra ay iwasan daring aliwa. Para karing magobra karing kabilyan ang makasira king karelang kalusugan at mapangani ba katungkulan. Para karing manese karing matwa at ating kapansanan. Maan pasalamatan tala at ablasanano ning Ginu, manalangin ta king Ginu. Ginu kekake manalig. Para karing pamuntok daring komunidad tang Kristiyano, ban sumuyula king pamisan metong ding sabla at gawan doring kekatang parokyo at purok lugal ning matulang pamananggap at pamagkyabe karing sabla, manalangin ta king Ginu. Ginu kekake manalig. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, gawan mo keng talasuyong kayabe ng Jesus, ban matula mo keng tanggapan king kekang kayarian. Tanggapan mo kami kang Heso Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Beto si Plo manuliging kekang kayo panting kapiyan, king kinabe pang kekakina
Manalangin kayo Tarakatamo kapatid po. kagatamong daon dating tinapi at alak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang dating ay na daraw ni ngeni, ipakit da king ing kasalpantayanan mitlugod makaibiatula keka. Para kay kami maging Eukaristiyano sanang Heso Kristo ang anak mo, Ginoo, manggaman king alang angga, Amen. ing ginumanatili yak kay kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliring pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king pagpikasalang tao, pebaning kayang sarili, ban kunang babiya kapuryan keka ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain ting espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwani ing tinapi, pepasalamatan akat pinuri, pirasone at binyene karingkayan disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye itiyain kanakong katawan ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, pinyening kalis karingkayan disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kay kayot para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran daring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inihangin gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng nebya ng anak mo. Daraon mi akikiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo kingi kaming ansanang mi sulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambenong Francisco ing kay kaming Papo, at ti Florentino ing kay kaming Arsobispo, at ting sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad bing pepaynaw nat maninayang subling miye, at ding sablang niyang unabye. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat makamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen Induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, lalong-lalo na, San Matias, apostol at evangelista, parangalan mi, king daratang Martis, September 21, antimurin, ding sablang santo, lalong-lalo na, di San Padre Pio, parangalan mi king daratang Huwebes, September 23, at Santo Tomas de Villanueva, parangalan mi king daratang Miyerkules. Tinupad king malmong kaburian king kekaban ning panahon, puryanda kat paligayan kapamilatan ng Hesus Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambianat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupuryanda ka at parangalan manggaman king alang angga. Tuto king ibanghelyo tangin ibala mo era pa makaing ikwa ing turo ng Jesus ding alagad na. Pero badan tauli ikwaryari ning kayang aral, ikwaramuri ning mensahe ng Jesus. Ning kay makanyanta mo naman etala akakwaring lesson sa babye na kay katamu uling masyado tamong makafocus king sarili anya lalto king makupad liyang sumulong ing kekatang sarili king turunang Jesus. Metong karing turuna yapi ning pamangadi tirune ing panalangin ay pami pangadyan tayo pungeni.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning ke kang pakalulo parati king nikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. O ginaming Hesu Kristo, as sinabi ka rin ke kang apostoling kapayapan lalakwan ko, ke kayong kapayapan ko babiye ko, ke kayo, emos sa babaliktan din ke kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng ke kang iglesia, at pamayapan mo yan, punmilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga, Amen. ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo. At kaya kan timurin. Netong karing tiro ng Jesus, yapining magdalang kapayapan karing aliwa, mamyeng kapayapan karing aliwa. Anya ipamyetayeng kapayapan king balang neto. Kaluguran kong kapatid, oy ni Jesus, ing kordero ning Diyos, ing milalako karing kasalanan ning yato. Mapalat tamong ngening lalapit kaya. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Ume ka mo mang espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo wari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Siklod tamo po. Orasyo Imperator laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit taig pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit, apa mangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Adwan mingeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela, pagka naman mo lang ngalananggang kapainawan, tetang miyango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para ring kakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keko, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanuanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami king kekang ganaka, pasiknangan mo kami kapamilataning Eukaristiya, abili mi sana king dapat ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi. Itiyado ni king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Etala po kakalingwan, din kay katamo pong daratang nga kapag masusyan karing pamagparangal ta karing kay katang santo, kayong daratang Martis, piyesta na pong San Mateo, Apostol at Evangelista. That is September 21. September 22, piyesta na naman po ning kekatang Kabaryo, Kasiping Baryo, ing Santo Tomas de Villanueva. Atin la pong misa king chapel da, bukas ang po pong Martis, itang alas 5, kaibat itang Miyerkules kapiestan September 22, alas 9 ang pong alas 5 ning gatpanapon. Alas 9 ning ngabak, alas 5 ning gatpanapon. And then, pang-Webis, piyesta na naman pong Padre Pio. Ing kayang triduum, king Pisamban, mag-start siya po bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, in triduum na, king kekatang parokya, kaibat po, piyesta na po Webis.
San Padre Pio. Kay ba't itang Sabado, mag-start siya po kayong daratang 25, September 25, Sabado, mag-start siya po yung Triduum na ning kapiestan ng San Lorenzo Ruiz, 25, 26, 27. Itong 27 Monday, then 28 yung kapiestan na. Then, tang 28 naman, mag-start naman itang Triduum na ning piyesta ng Santa Teresita ng Niño Jesus. 28, 29, 30, itang 1, October 1, yapin po ing kayang piyesta. Ing ginumanatiliyak ke kayo, At kaya timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, at nga nakating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, King Diyos.